jangan sama roba hai mai pen ya. Tao jangan sama bener apa? Tom tini mui sangne dok ya sai kenar pegira deh. Alu, tai apa mangsa. Tom mui sangne nolai dok tom kayak apa? Ani bu jera pun dalong mano. Aja. Dalog mano, mui slogo dalog man haja. Ngelas sigla nabelas lah. Kudu bukai masa deh. Haja. Ini nawas gorom tong lah. Mau ke sini di perasaan Sri City. Ini mau teman-teman kanya, aku saya kenal kan dok siapa? Aja. Yang bu, mau ke sini nanti, dam-dam agini Sri City tak pernah tahu kok. Lo kêu là mà khi bạn tham ăn nói mà. Bol system mau thapa bol kai masih hane. Nah, nai wa bertani makin. Untuk dalam aja. Ngate berapa nih? Tujuh pebel tujuh. Mui được vậy Yang go kesini parani oka sakarok kok salagi. Yang go hengke buri rok dola sa sojak borok. Matai kolom na bagai hengke ker pujata. Ubong kesini Chaudhary. Yang go ke deu khongnai nama yang go ke sini pujari sa hai ke sini kotor mulgi hinjago hengke bo tabuk puja khai tongo. Puja khai payment pare hingke jong mairok songlai pai upai chalainja yang gong ke sini darasong maimi songlayo hingke nopur na sangke brong no order kaimano brok kon kotoke songchan imong ke kita kore naine di bo bahai ta boni mukhangse gorom nane bo kasa ke busuk gorom ke songdong ka sini pujari ke sini buiraki hinjabo sini pawai ke hingke bota khaipen pore ke sungta ready rongman pate srapsa tamon boyen ke mai salaine mai sala payment pore ke jani thangmanta time dinon tai botong ko tini mai waisa baija sini basro yang gong के आबाजी खाइले तंका मच्छी फ्राई कर रहा है देखो यार कितना अच्छा से और आप लोग भी जरूर करें तो इसको मैं उन लोग के कांटेक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हो कहीं भी शादी वेडिंग के लिए वो लोग खाना वाना सब्जी कुछ पकाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो वो लोग ओके हम लोग भी उसको कांटेक्ट कर सकते हो ये देखिए वैसा ये है नंबर 1 वाला सब्जी पकाने वाला tabo ke kisa mai chalani chini yang khandal jok maimi bongman handi musuk nai thoke naindi maimi bok tong khabo sini khandal jok tahno ikomo riang riknai kanjak ikenai di mai chalai tongo o yang gong ke morok mai chalai ta sini parani